Shalom, selamat pagi Bapak Inang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Pai may jalohita rigapan sigano paribata bani panorang sugot nerion pasada hita hurut tamar tonggo hita. Terima kasih ma Tuhan isombah konur name hubamu. Bani pakasomanionmu, panramotionmu, panjagayonmu, terlebih ma pasarihononmu uban nami. Mambain boy hanami Tuhan. Goki bagas malas nyihur mandalani guluh nami si ganu pari. Bani pandorang sogoton pe sihul tumang uhur nami. Ase ibu hali hatamu daging pakontun dinami. Mandopak kon tanggung jawab nami sa ganjang narion. Ase boy tongtong kumahan nami. Ibagas malas nyihur janah jupahan guguh na marabot-dapot na humbamu. Bagas Kristus Yesus Tuhan nami jalan merapakon tonggo nami. Amen. Bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus ijape na siya marianan bani panorang sugot nerion nabu isisehan nami maritehon di channel YouTube on rigapan sigano pari batang sadarion Rabu tanggal 10 Agustus tahun 2022 Aima tersurat bani buku Markus bindu 4 ayat 40 nama katahon sunam. Dopai nini madopak sidea. Masih mama biar hanima. Eseng dong ope hapor sayon lima. Anggo susian di Tuhan Yesus na 12 ay. Sanggah Ibu ban Tuhan Yesus naik ke atas parau itau Galilea ai. Sasitong ni aima halak nadok somal mandok pakon gilumbang ni tao. Halani si jala ikan do sidea janah lampalatar songgot. Sona hape bagal ni gilumbang itao. Lambe hal na baru ay ibagas pargoluhan ni sidea. Tapi Bapak Inang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Bani hatiha ay sanggah irahkon Tuhan Yesus masih dia lahu mandipar songon na somal. Tuhan Yesus lahu bani ianan nalungun. Lahu mangindahi ianan asibui mertonggo mangalog gugu. Ibagas pardalanan atape itongah ni pardalanan ni sidea na mandipar ay roh gilumbang na bagkal. Jana sopat do burawan haganupan susian ay. Jana ibagas biar ibagas gubir ni sidea ay. Ipuhoy sidea ma Tuhan Yesus. Jana hataon mana ipadas Tuhan Yesus subani sidea. Masih mababir hanima. Asing dong ope hapor sayon nima. Na perlu bisa hali bapainang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Suku-suku ni Tuhan Yesus dopak susian ay. Masih mamabir hanima. Toto sukun-sukun on lau paratah kon usehu bani sidea. Dom matongon rup sidea pakon Tuhan Yesus. Janah doma ididas sidea humani. Sonaha kuasa ni Tuhan Yesus na ipatahalar itongah-tongah ni pangidangyon ni. Tapi sangga ibagas parau ay. Gukbiar do susian ay. Totuon mahoma bapainang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Nagati idokpa kon hita ibagas parguluhan taon. Kasitong ni masalah ta atape parsolan ta. Sedo halani bagal ni. Sedo gilumbang. Sedo udan haba-haba. Pakon nalegan. Nagati mambayan hita mabiar. Tapi namamben hita gati mabiyar ay ma songon susian ay lang sadar sidea
bahasa ibagas parawai ruk do sedia pakon Tuhan Yesus. Ay maasi bapinang nalongan ibagas Tuhan ta Dios Kristus. Mase mabiyarhani ma sukul-sukun on siul paratahkon humahubata. Langkap ini bagel ni udan haba-haba atau pegilumbang ni duniaon namambayin hita gati mabiyar. Tapi halani lupa hita bahasa Tuhan Yesus rapakon hita. Ase persoalan ta aima persoalan hapor sayaon. Ambit ma sanggah rap Tuhan Yesus atape ambit ma ibagas naman dopa kon gilumbang persoalan ibagas parguluhan taon. Persaya hita bahasa rapakon Tuhan Yesus di taman dopa kon haganupan ay totu lang perlu hita mabiyar. Tapi nadopa kon hita gati ay ma lupa hita bahasa Tuhan Yesus rapakon hita janabuy pasalosehon gilumbang na sonaha bagal ni pe ibagas parguluhan taon. Halani ay maningon do tetap iparatah-ratah kita kaporsayon ta. Ase porini ahape tongon na masa maningon sadar betul do kita bahasa Tuhan Yesus rapakon hita. Halani ay maningon do hapeni bapainang nalongan ibagas Tuhan ta Dios Kristus. Ganuk panorang ibagas parguluhan taon maningon ipapake hita. Maningon ihupurluhon hita tongtong. Maningon do tengir uhurta. Bani pangurupion. Bani pagkasumanion. Bani holong. Terlebih ma. Bani kuasa ni Tuhan Yesus. Naboy mangundingi hita. Ibagas na mandalani gulukta sigano pare. Diyan na napaduahon bapainang nalongan ibagas Tuhan ta Dios Kristus. Selo humani nalang persaya susian ay bani panorang ejia. Tapi nino kanay tene eseng dong ope haporsayon nima. Artini ay Tuhan Yesus mangguga susian ay. Sunin matongon kebersamaan ni sidea, rup sidea, mardalan pakon Tuhan Yesus. Tapi elang dong nani tubuh haporsayaon ibagas uhur ni sidea. Napaduhonon mahuma bapainang namang kritik kita, napasingat kon hita bagas tumang martonggo do kita. Bahkan hugareja do kita. Jana dihut tupuan do kita. Jana pokut do humani hita. Ibagas haganupan. Hasadaon ta selaku halak na porsaya. Ibagas parguluhan ta sigano pari. Sanggah Roma gilumbang ni dunyon mandorak parguluhan ta. Sanggah ay gabi mabir tumang mahita soon susian ay Tuhan Yesus marsukun hubata. Aseng dong open nani haporsayon ta. Langadong nani marbagal atapi martambah haporsayon ta. Porini pe idihuti hita do tupuan ta. Itu dihuti hita do parmingguan. Idihuti hita do partupuan ta. Atapi hasadaon ta selakolak na porsaya. Natotu bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Dios Kristus. Ijon mahapeni lang Tuhan nalang buhi paluah kon hita. Seedo kuasa ni Tuhan nalang kuh. Seedo Tuhan nalang marguguk law paluah kon hita. Humbani gilumbang ni dunyon. Tapi suku-sukun ni Aima nasingdong openani haporsayon ta. Totu hataon maningon do paubah kon hita. Asi maningon do hapeni martambah. Maningon do marbagal jana lambin roh matorasni haporsayon ta. Ibagas na mangirik kon Tuhan Yesus. Ase
Porini peroh gilumbang ni dunion, idingat kita ma. Ningon persaya hubani Tuhan Yesus dasa hape. Dalan haluakon bata, ibagas naman dopa kon gilumbang ni dunion. Amen, martonggo makita. Ajari ham hanami tongon Bapa. Ase ibagas naman dalani guluh nami sigano pari. Barang sonaha petongon gilumbang ni dunion mandorap hanami pribadi lepas pribadi. Ajari ham hanami ase lambin martingir niur hanami. Janah lambin matoras kanami. Ibagas sapor sayaon terlebih ma ibagas na makarposayay hatamuin. Asi marulih kanami tongon Tuhan. Jana sitong kanami susianmu. Susian na marpangarapan. Susian na tuguh ibagas haporsayaon. Terpuji maham Tuhan. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalan merapakon tonggo namion. Amen. Jalo ham mapaso-paso humbani Tuhan na ibatata. Hidup ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong ni ate ni na ibata bapa. Apa persoalan ni tondo na pasing ma. Nama kasomani na siyam haganupan. Amen. Selamat pagi mahubata ganupan Bapak inang nagulungan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Lambin martambah-tambah matongon guguh ta sa ganjang nyarion. Janah dingat kita ma. Sonahape popo ni gilumbang ni dunion narosyol mandorap guluta. Tengir nihur taay maningon lambin rohmato rasnido halani Tuhan Yesus tetap dorap pakon hita. Shalom.